Zamejski Slovenec Roman Benet in pa njegova življenjska sopotnica Nives Meroji sta po srcu prava alpinista. Z 10 osvojenimi 8000 pa v tem trenutku tudi vodilen par na tem področju. Kakšen je vajin odnos do gora in kaj vam v življenju pomeni alpinizem? Za gore so vse, sploh ta zadnje leta, ta zadnjih 10 let, ko sva začela hoditi v Himalajo, je naš način življenja, najni način življenja in vse naše življenje usmerjeno v naše gore, v te gore, Himalajske gore. Živite tukaj blizu doline Belopeških jezer, v bistvu v središču Julijskih Alp. Kakšen je vajin odnos do teh gora? Jaz sem rojen tukaj, živim tukaj in Julijske Alpe je bila ena vrste šole tudi za druge gore, više gore. So take bolj samostojne gore, ni ljudi, niso toliko opremljene poti, sploh na tej italijanske strani, na Mangartu in to. In se malo navadiš, tudi drugje lahko živiš, ker imaš manj prilike biti do drugih ljudi in spoznati. Smo bili malo zaprti, veliko let smo imeli malo izolacijo tukaj pri nas in to je pomagalo na ta samostojna Himalaja, ker si precej sam, ker ni veliko življenja. V zadnjem času sta tako pri nas in v Italiji, kot tudi drugod po svetu, najbolj poznana po osvajanju 8000. Kako se je pravzaprav ta zgodba sploh začela? È iniziata per fortuna, perché noi abbiamo sempre arrampicato sulle Alpi Giulie e poi c'è stata una fortunata occasione in cui siamo stati invitati a partecipare ad una spedizione al K2 dal versante nord. E devo dire che siamo partiti ovviamente senza alcuna esperienza di alpinismo himalayano, però avevamo un bagaglio di esperienza maturato in tanti anni di alpinismo qua sulle Giulie, quindi siamo partiti senza l'obiettivo assoluto di arrivare in cima, senza d'altra parte neanche la paura di non riuscire a muovere un passo oltre il campo base. E quindi siamo partiti con l'idea, cerchiamo di salire, di affrontare i problemi che si presenteranno man mano e così la nostra strada è incominciata. Do sedaj sta stala na 10 8000. Kje je bilo najtežje? Moram reči, da ker gre vse dobro, enem pravi, da ni tako težko 8000, ker gre bolj slabo, imaš težke razmere, so vse težki. Čez 8000 metrov je vse bolj težko. Rečemo, da ene gore kot K2 so naj vzeli veliko bolj časa in sva precej potrpela na tej gori. 3krat sva je poskusila, prek sva prišla do vrha in tudi zadnjič, ko sva bila na vrhu, sva bila prav sama na iste steni in to ni bila opremljena od 7000 metrov gor in to je bilo kar precej tehnično težko, ko sva šla gor v alpskem stilu. K2 moram reči, da je bila ena najbolj, kot tehnične težave, je bila najtežja. Ja. Svojevrsten dosežek je bil tudi, ko sta se v 20 dneh uspela kar na 3 8000. Kako je pravzaprav vse potekalo? Moram reči, skoraj po šali. Ni bilo to programirano prej. Pakistan tisto leto so dali velik popust za vrhove, Himalaje se plačujejo vrhove in je bilo, kot je po trgovinah reklama, kupiš 3 in plačaš 2 in sva vzela te 3 dovoljenje za 3 vrhove. Po ta prvim smo poskusili in smo bili 3, jaz, Nives in Luka Vuerik, ki je naš skoraj stalni prijatelj in soplezalec. In je šlo vse po maslu, res smo bili, moraš imeti tudi precej sreče, da to uspeš. Nekaj slabega vremena smo imeli zelo na Brodpiku, ta zadnjem 8000, ki smo dobili nevihto od 7000 metrov gor. Pa smo rekli, poskusimo in je šlo. Ni bilo prav po načrtovanju vse.
smo rekli, gremo, poskusimo, kar bo šlo, drugače pa gremo domov. In je šlo zelo dobro, moram reči. Kateri 3 vrhovi so bili to? Gašenbrunena, 2 in Brodpik. Znano je, da z vzponi nad 8000 metrov nimate velikih težav. Čemu to pripisujete mogoče in pa kako se pripravljate na odprave? Moram reči, da je tudi sreča mogoče naše telo se zelo dobro obnaša na višini. Je pa zadaj, je pa veliko let, 20 let hoje v gorah, treniranja po zimi s smučmi, poleti s kolesom ali tek v breg in plezanje, normalno plezanje, alpinizem povsod. In to je stalno, vsak dan, moram reči, več kot 20 let vsak dan, na en način ali drug, sigurno je tako. Če bo šlo vse po načrtih, boste v nekaj letih postala prva zakonca in pa tudi prva mešana naveza, ki bo stala na vseh 8000-čakih. Ti pa celo prva ženska. Kaj vam bodo ti dosežki pomenili? Sì, noi potremmo essere la prima coppia al mondo a salire tutti gli 8000 insieme, e questo anche come cordata. Potrebbe essere anche che io diventi la prima donna a salire tutti gli 8000. Devo dire che non ci penso, perché sicuramente questo sarebbe un traguardo importante, perché già alcuni uomini, penso 12 o 13, hanno salito tutti gli 8000, però al momento nessuna donna ha completato il giro di queste montagne. E quindi sicuramente rappresenterebbe un traguardo molto importante anche per le donne. Però io non voglio pensarla in termini di competizione e di gara, perché l'alpinismo, io sono convinta che l'alpinismo può anche essere considerato uno sport, ma sicuramente non può essere considerato una competizione. Kateri 8000-čak vama še manjka in pa mogoče kako se sploh odločate za vrstni red, na katero odpravo se odpravite naslednjo? A questo momento ci mancano 4 8000 che sono il Makalu, il Manaslu, l'Annapurna e il Kanch. Quindi sono tutti concentrati nella catena himalayana in Nepal. La scelta di quale 8000 tentare è il capofamiglia che decide. No, a parte gli scherzi, dipende dalla montagna, dal periodo in cui tenteremo di salirlo, dipende da diversi fattori, e quindi a dire il vero abbiamo in programma di partire adesso a settembre, però non abbiamo ancora deciso sicuramente quale montagna andremo a tentare. Na vse 8000-čake sta se do sedaj povzpela brez dodatnega kisika in pa tudi brez višinskih nosačev, kar je v bistvu, vsaj za vzpone po normalnih smerih, prava redkost. Kako sta zapravo prišla do te odločitve? Moram reči, da to nisva preračunala. Je najni sistem plezanja in je zelo uspešno. Zaradi začetka je bilo sigurno tudi zato, če eden ima nosače in rabi kisik, rabi tudi veliko več denarja za vzpone. Mi dva sva šla od doma z malom denarjem, zato sva pa začela plezati na najbolj lažji način, ki je mogoče. In sva videla, da to je mogoče brez velikih problemov. Moram reči, da je še boljše, zato ker si hitrejši v steni in hitrejši greš gor, hitrejši dol. In to pomeni manj nevarnosti in manj dni v višini. Rada bi oba tudi plezala nove smeri, 8000-čakov je še zelo veliko splezati in za narediti. Morava tudi pomisliti, da do zdaj Nives ima ta cilj in to je nam pomaga in lahko naredi to, da sva vsako leto, 2krat na leto v Himalaji. Mogoče ne bi bilo tako, če bi poskušala, kot sva že večkrat poskusila, zmeraj nove smeri. In se mora priti do enega sporazuma, da zelo lepo je vse in tudi če normalna smer plezaš. Upam, da ker bo Nives, če bo končala, da
poi bo lahko nekaj let splezala kaj novega in kaj lepšega, sigurno.